Dobar dan svima i lep pozdrav iz rasadnika Mihalik. Danas sam odlučila da vam pričam o nečemu što je izazvalo dosta polemike na internetu i uopšte, a to je razlika između vresa i erike. Da li su to iste biljke, koja je razlika i kako da ih negujemo, odnosno razlikujemo. Pa da počnemo. Ovo u saksi, kao što vidite, je zasađen vresak ili vres. Evo ja ću malo da primaknem da vidite kako izgleda njegova lisna masa. Dok je to kod erika malo drugačije. Nije teško uočiti razliku, pogotovo kada imate jednu pored druge. Obe biljke traže kiselo zemljište, tako da prilikom sadnje potrebno je ili koristiti zemlju za rododendrone ili ih saditi kraj nekih četinara, a u krajnjoj liniji možete uvek uzeti iglice od bora pa pomešati sa zemljom u koju ćete da posadite. To će obezbediti dovoljno kiselosti. Kao što vidite, vres, odnosno kaluna, već je u cvetu, dok se ova erika tek priprema. Ovo je u pitanju roza erika. Ne naziru se još cvetići, ali sigurna sam da će vrlo skoro da ih bude. Tada ću da uslikam i da vam postavim u komentar ovog videa kako biste vidjeli kako ona izgleda. Ono što je glavna razlika jeste njihova otpornost na hladnoću. Vres može da izdrži do nekih -5 stepeni. U suprotnom, potrebno ga je zaštititi. Dok erika može čak i do -20 da opstaje, a kada je ovako velika biljka, odnosno odrasla biljka u pitanju, sigurna sam da može da podnese i niže temperature. I vres i eriku je potrebno nakon cvetanja orezati. Tokom leta, naravno, redovno zalivanje. To bi bilo to otprilike. Nadam se da je jasnije. Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, slobodno mi se javite. Lep pozdrav!